Mrs. Bodvuru, call me ERC Excellency, Honorable John Survivor, aka Honorable Dr. Bad News, voice of the voiceless, the bad news of the thing Seguan, bad news of the thing Seguan. Tiena anakariki Mrs. Bodvuru. Gino wego chandung timatek tutual bod wan machalo luo, eni tig galo lonyo. Tijga bod jo madung gitiki chiente, bod jo mago yela ki kuo wego no lonyo ne mwene ana matitiri ma enti keri ni. Yin la tien pala pega mo, ikwali karni o ling la tien awu mo futiki kero. Mo futiki jimi matwer timene mapola ta. Ini kwalo ka ni mi cherka tij gala lonyo. Ngen ma u yela wego enti mabe. Kube cha ini cherka tij bore chalo bodyguard koroma kere chala wubi loro ti me chalo gate man in mi cherka tij chalo gate man anu ne pegen mabe dwako in chen dwako ku ni chen in la ti wubi ki kume mai ti kero mabe mai twa ti mu jimi ni mabe ti ki kar ni anu ne mafuri ti kero anu ne meti mu jimi mabe wer dire malaga kar ne bitum no en kar jimi ma ini berka tim ni mabe ma ini saving jimi anu ne tuwer konyi wayin wakilu tino ni weng wakilu kwe ni weng ero lo man mi cherka ticho galo lonyo tuwe nungi riga chuli kuna ali mia rio nyogwak mia kiwiye nyogwak ali mia chenyo ali piara bor chene ene pe 7 jwi udiko chon ka eni cho mani iti dok tichi jwi kiri timo gen materi kube chama tiki dok kunu madam tika fur na mapola ta ini cheri fur pok deko jwi no ini tika yele ene dok kunu ene lo ti gana lo mano jwi ini cho ne ti te ora paladit macha amir yemebe manope ibere mano chao ka ene ber kitam mapol eti gangi ibere mane ti free kiri chama da lot eno don kwo o kare mo jemi wen tiki ne no ne ka ini yele mata jemi ene wen tiki ne no ne ka ini yele matak o mere yele wa ini bene inong gian malu wuru tikere won matialu ten furu message na chwala bod furu ka chalo kum karo ti oro ini romo kwanyu kani ichero igo blog iwao ene mo enti kin jimi ma keli chente jimi ma kelu chente ching furu duwa ta watike pipire lon ma ini chere ichuru chene manok ini chawo ngwe ki pipire lon ene wen twer konyo yin o wek log man mi tij galo lonyo ni la lonyo yin pe twer ber la lonyo ne cher ka tij galo lonyo kono ngagi yin pe twer ber la lonyo yin be ti ma tek furi ti buru ma furi mkone no gwak ma piar rio ke wie ma pa ke wie itiga cher ka tij bot ngati mo ma endo ngera dong yenya mere la tiche dong yenya mere o chero gwak gange kare ngani churi dwe enki bonus chene mano maro kera mana na ana ichuri kwere ani ngan mapet kono in ngan mapet tamo pe in tij mamiki kere te matitiri neno ke neno pe dwako yin chan won lo teno furu won machalo tena nyiro ke lo tena wobe ung'e ni tij matek ana yeriem chan tij matek ana yeriem chan ka ini kero ni waj komo pe tek onyo iket kuo pe lama chiel ano ne pe be waru te anwa kum kagare gupore de black deal ma pe dong lare social media ma dong kekelo ini te anwa ka kelo gidong gidiga timo bad news mugo ma dong ti dead black deal mugo ma dong pe lare ha chwele wo meses ti matek wako pen machalo en jo ma unu mero cher ka tij borgine ana foro lakene lo lake gen la lake mo mani gi cher ka tij gala lonyo peke anu ni peteme lo lake noni kira noni ende ivoni ning kira charo tongwen no tiga lake tongwen tre tongwen wiye no tiga lakwere tiga charo ne pe ye tij gala worre men lo lake ka ebieno bor wan machalo luo ka ene inoni i kampara kuja polo lono weo duran lo lake
en lutino luo en ene gi cer ka tic bolo lake I Kampala kuja. I cer ka tic paka ca bola wuri kon ini tiki ngom itiki jemi kira ngom pe ini twer pango ngom itimu jim mano keli ciente tic ga dano pe lonyo ngati mo mana I Mrs. mana tamne achul wu won machal furu call me honorable Dr. Banios voice of the voiceless tic matek ene ye riemo chan tic matek ene ye riemo chan wek tic ga dano uti tic mamu ti kikar ni eno ni minungo gien mabe I kar ma in friti furuni bo I kar mo mano in tika tic bola lonyo la lonyo riemi pia tora ti kami bi kemi ye lorong pe kama gemo mo maro mere tim maro twer konyo yin no bere pe ko kere tika pangora pa ngobere tika pangora pa lutian be mere chul ti tic ga dano ene pe konyi ti tic mamigi ka odiko chon ini cho itim tic mamigi be loyo tic ga la lonyo call me the bad news everything's a gone voice of the voiceless